Ola, bos días. Hoxe estamos aquí no IES do Miñadoiro para conmemorar o Día Internacional da Música en Europa. Eu son Eri e a nosa presentadora, Alba García. Moi boas tardes a todos e a todas e grazas por vir e escoitar o evento de hoxe. Como cada 21 de xuño, hoxe festexamos o Día Europeo da Música. Este ten como obxectivo expandir a cultura e dar oportunidade aos artistas de ensinar a súa arte a todo aquel que quera escoitala. A continuación, daremos paso a varias actuacións por parte de algúns compañeiros e compañeiras. Agardamos que o disfrutedes. En primeiro lugar, temos a María, acompañada por Simón, que van tocar She Used to Be Mine de Sara Bareilles. Un forte aplauso. I don't recognize me, and his shoes and his apron, his place and his bedrooms have taken more than I gave him. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention, sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and honest for love. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is